Bakomo ba kariba mara kaunti ya Tharaka Nithi baugite thine ya Kenya ni Rais William Ruto nontu narwire na Uhuru Kenyatta na nandari ndwene na munini wao Rigathi Gachagua baugite mwana wao Professor Kindiki ati batere gukumwa ndwene ije nontu ate kumenya kaumo kayo. Martin Mugambi na kurikithia Swanda wa gukutha kuthia moninu wa mutongoru wa mugongo Rigathi Gachagua obichini utindite ndeni ya nthiguru ya Kenya muthenya we munthi bamwe bakari kiri gicigo mbunge kia Marabari Uganda gitari William Ruto nwethe na kagita kende Gachagua no mbugi ona mutongori oju wetu ande onwe no ekare takatu tukari kumujuti oguno twana takate mwega getumie ya Uhuru ba aloro bubwalio aje dilikale ni ae kedwa no ene menele oni ndweli kakwa kubanga dilikale weka nikibamba kulitire nyona na Gachagua wega patina mbagolano no ali to ide to kona tuena masinani ni to ambelete ko mukila no to kona tawede na ni to ntore na no yonde ile to kila gweto kila we nenda kugani rutu ena dina no to ginto kia number 1 ana gitale ya uru balona dina na kagita kale ni kagita ka twede twekalite na masinani twetelete maendeleo bakina mbelia bagabagajia kaba gotudukiria bulori na titwelegirite maendeleo na twesiriga twanenkera Ruto kanya tukona maendeleo na daino gote maendeleo tuna monagu na ni maendeleo twetelete kwa mambo mingi sisi hatuyataki tulienda maendeleo tutukanda mauntu maingi ringana na kariba babariuga mutongoru wa mugongo baretanire thina na mutongoria mukuru kwa mugongo Uhuru Kenyatta na kagita kabaretanirite thina na munini wake kwogui kuonania twe omba kwithirwa ari na thina odo bobo bejete kuleta bwa Ruto na Gachagua bwa ina Ruto na Uhuru kagita kale Ruto na Uhuru bare Ruto munini wa Uhuru atagorirwe ni tonto bwa murutire wa wira koguo nwe raino batikende kurokia thirikari kana bathorokeria maendeleo bateturutirite bakienda kuagura Gachagua kwenge twika Gachagua kagurwa ni badibo baire na Ruto ni tonto twabadurire bebo baire kirinde toino bariuga kithurwa Kindiki mwana ona natige ko muntiro na gwikirwa ntheto ba kiugaga bari mubangira manto mega na manto manene tugikinya mwanka wa 2027 niyo ndienda kulonga mande yankiugaga atire Kindiki atigatonyo ntoni ma Ruto na Gachagua kabaduriro ni anto nikenda babalongamirira 2027 nitubangite Kindiki mauntu mamega katumweterete nonto magita mato abatalaga tukainga ngogi jetu tukalauko tukukodiko banenkela kula bata twiraga bagasoka kuona no roku wagunda kingeno nekagitaga tuka batolutela wela myake edire nakenda batetolutela wela batigakinya nakoja gutwela ene bakwenda kula 2027 nebekale nau twesire botokolora totale bangi Ndeto ino chia kariba baira gwatwa mbaru imonderita wakanicha chia PCA wakagita kamutaithego na tunashindwa. Sababu nyingine tunakibizana na mambo ambayo hayahusu wananchi, kama hili ambalo linaendelea leo la kukusanya maoni ya kumtimua naibu wa rais. Hilo halikuwa linatusubua sisi watu binafsi, watu wa kawaida, raia wa Kenya. Hilo hata kama walikuwa wamegombana kule kwa maofisi yao, sisi halikuwa linatusubua, lakini sasa ndio limekuwa national issue. Nimesikia redio jana, televisheni, magazeti, kesho ni siku kubwa. Jitokeleze, uje utoe maoni kama unataka deputy president atimuliwe au ahifadhiwe. Sasa mimi nitaenda kusema atimuliwe, ahifadhiwe. Makosa kama walikosania kwa maofisi, hayo madai yanayosemwa mimi siyaelewi. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maraham bitagwa Martin Mugambi.